आपनकर इंट्रोडक्शन राजेश कुमार ओझा बीएड फर्स्ट ईयर मेथड अच्छा टॉपिक कौन अच्छी मो टॉपिक अच्छे जमी मैंने पेट्रोलियम और नेचुरल गैस लेयर डिस्टिंग लेयर सब अलग अलग अच्छी कारण तार कारण हूँ देखो बुझे प्रथम आमर जो माटी तले नेचुरल गैस रुहे प्रथम पेट्रोलियम प्रथम तले गोटे क्लेयर बा कादर गोटे लेयर रही मोटा लेयर तापर आम पत्थर मध्य जो फाँका स्थान अच्छी से हूँ पोरस संरक्षित शिला है संरक्षित शिला भितर जो फाँका स्थान अच्छे भर पानी तार ऊपर रेल कारण कौन पानीर सांद्रता हूँ 1 तेलर सांद्रता है 0.88 से पाखापाखि तो या कम हो तार यहाँ अधिक रहा तले तापर रहा पेट्रोलियम ऊपर रहा नेचुरल गैस ऊपर गोटे कादुअर लेयर रही समस्त चापिक रखी जिते आम यहाँ को कणा करदे नेचुरल गैस एमती बाहर बाहर। अच्छा तो बहुत सुंदर है केते टाइम लगला बनवा एटा भी गोटे अच्छी केमती केमती देखी এটা যেহেতু ଗୋଟେ টিএলএম তো আমরা তার ন্যাচুরাল গ্যাস বসাই নাঁতি নরমাল গ্যাস বসাই ডেমনস্ট্রেট করতে ন্যাচুরাল গ্যাস ঠিক আছে বসাইলা ন্যাচুরাল গ্যাস আচ্ছা আমরা বাহার করি অপশন দেখি পারেনি এত ন দেখি কেমতি বুঝিয়া যে কোন রিয়েল হেটা আকর্ষণ করছে আচ্ছা বহুত সুন্দর হইছে থ্যাংক ইউ ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্ট মেথড ফিজিক্যাল সায়েন্স टॉपिक कौन अच्छी टॉपिक होची एटा माने सैटेलाइट रो बेसिक 3D मॉडल सैटेलाइट अच्छा कौन तो सैटेलाइट विषय कौन केमती सैटेलाइट रो बेसिकली चारटा पार्ट थाए गोटे होची एंटीना गोटे होची मेन बॉक्स आ गोटे होची सोलर पैनल आ तो तळे थाए रिपल्सन जो सिस्टम थाए सेटा चारटा पार्ट आज्ञा गोटे रहला एंटीना जेटा आर्थ संगे माने जोगाजोग सहयोग करते हैं जमीक डाटा आउ इमेज पठेबा सहयोग करते और मेन बॉक्स सब सर्किट थाए आउ सोलार पैनल जाओ एनर्जी सप्लाई करते हैं मेन बॉक्स अच्छा आउ रिपल्सन सिस्टम दरकार हुए जो मार्स रो जो ऑर्बिट रे ताको रोकया पाई रिपल्सन सिस्टम दरकार बस की ही मॉडल थिला अच्छा केते टाइम लागला बनवा पई गोटे दिन लगी जाइए के धन्यवाद बहुत सुंदर है मॉडल टॉपिक टॉपिक मैंने बहु प्रतिफलन लाइट रे आलोक चैप्टर मल्टीपल इमेजेस तो एथरे मु होछु दीटा मिरर लेछि मिरर को किछि एंगल रखि थीटा डिग्री एंगल रे तापर गोटे ऑब्जेक्ट रखि तो केतेटा इमेजेस फॉर्मेशन हबो सेटा होता कांसेप्ट एटा मु दीटा मिरर रखि मु ताको 30 डिग्री एंगल रे रखुछि अच्छा गण दीदी केतेटा होछि गोटे दुईटा तीनटा चारटा पांचटा छटा सातटा आठटा नौटा 10टा 11टा मझिरे गोटे अछि 11 11टा होछि ए 45 डिग्री रखुछि कहबो केतेटा होछि गोटे मिनट मझिरे अबे को केतेटा होछि 1 2 3 4 5 6 7 हां 7टा होछि एबे मु 6 डिग्री रे करिवे एबे देखो एबे केतेटा होछि 4टा 5टा 3 4 5टा 5टा होछि 5टा एबे 90 डिग्री 9 डिग्री रे कहबो केतेटा होछि गोटे दुईटा तीनटा होछि तो एटा होछि हम फार्मूला पड़ला अच्छा ए देखो जो 3टा एडी रहला 30 डिग्री हला बेले 11टा इमेजेस आसला सेंते 45 डिग्री 7टा इमेजेस आसला आ सीडी रे 5टा तो एटा होछि हमर फार्मूला ओवरऑल पड़ला पड़के हम इमेजेस बाहर करिया आ जदी मु एमती का रख देबी 0 डिग्री माने बहुतरा इमेजेस सब असंख्य आसीबो ए पड़े आसीबो ए पड़े देखो हां हां बहुतरा इमेजेस आसीबो असंख्य थैंक यू फिजिकल साइंस अच्छा टॉपिक कौन टॉपिक वायु प्रदूषण और यार प्रभाव अच्छा आम सब जाने वायु प्रदूषण जाने वायु हूँ मिक्सचर गैस विभिन्न प्रकार गैस सब रही वायु जमी कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब विभिन्न प्रकार गैस रही आम मैंने सब लक्ष्य करेंगे जिते कौन भिड़ को जाए था कि कौन जो बेसी धुआं बाहर कौन जगह आम लोक निश्वास कष्ट लगे जमी जो धुआं हो कौन बारी न देखिए आमको कष्ट लगे वायु नर्माली तो अम्लजान प्रसेसन नहीं था निश्वास अंगारकाम्ल छाड़ी था कितु जो कौन जो बेसी धुआं थी कि धूलिपा उड़ुव से प्रशासन द्वारा कष्ट होता है प्रशासन छिंक लगी था कि कौन लगी था वायु सहित आम कौन जमी धुआं
ପ୍ରଶାସନ ନେଇଥାଉ ନହେଲେ ଧୂଳିକଣା ସବୁ ଆମେ କବିତା ସେଇଟା ପ୍ରଶାସନ ବାହାରିଥାଏ ଏସବୁ ଆସୁଛି କେଉଁଠୁ ହେଲା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ଏସବୁ ଆସୁଛି ଦେଖୁଥିବା ଧୂଳିକଣା ବିଶେଷ ଯେଉଁଟା କି ଆମ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ କାମ ହେଉଛି ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଧୂଳିକଣା ଉଡ଼ାଇ ବହୁତ ଧୂଳି, ହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ଜଳେଇ ଦେଉଛୁ ସେଠି କ'ଣ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ହଁ ନା ନାହିଁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ତାପରେ ସବୁ ଭେହିକିଲ୍ ଯେବେ ମୋଟର ଯାନ ସେଗୁଡ଼ାରୁ ବି ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ହଁ ନା ନାହିଁ ବାହାରୁଛି ଆଉ କିଛି ସବୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଏବେ କହିଲି ସବୁ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ କାହିଁକିନା ଆମେ କାର୍ ବି ଆମେ ଚଲାଉଛୁ ନିଆଁଟା ଆମେ ଜଳାଉଛୁ ନା କିଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ମାନେ ଉପାୟରେ ଆସୁଛି ଆଉ କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ ଆସୁଛି ଯେମିତି ଯେଠି ଭଲ୍କାନିକ୍ ଏରପ୍ସନ୍ ମାନେ ଲାଭା ଆଗ୍ନେୟଗିରିରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଭା ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବି କିଛି ଧୂଆଁ ଆସିଥାଏ ହଁ ନା ନାହିଁ এই যে ধোঁয়ারে সব କ'ଣ ରହିଛି ନା ସବୁ ଗ୍ୟାସେସ୍ ରହିଛି ଯେମିତିକା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ହେଲା ଗାଡ଼ି ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ବୋନ୍ ହୁଏ କ'ଣ ବାହାରିଥାଏ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଟା ଦହନ ହୋଇଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେତେବେଳେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବାହାରିଥାଏ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦହନ ହୋଇଥାଏ ସେଟା କ'ଣ ବାହାରିଥାଏ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହୁଏ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଭାସି ବୁଲନ୍ତି ହେଲା ଭାସି ବୁଲନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯେମିତିକି ଆମକୁ ଆସ୍ଥମା ଗୋଟେ ରୋଗ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଶାସନରେ ଆସ୍ଥମା ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାନ୍ସର ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ମୋକିଂ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବେଶୀ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯେଉଁ କୋଇଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇତ୍ୟାଦି କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଜନିତ ବହୁତ ରୋଗ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତାପରେ ଏମିତି ଦେଖିଛେ ତାପରେ ଏଇ ଯେ ମାନେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଦ୍ୱାରା ହେଲା ଏଇ ମାନେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ ଯେମିତି ବିଶ୍ୱ ତାପନ ଓଜନ ସ୍ତରର କ୍ଷୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେମିତି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ଧୂମକୁହୁଡ଼ି ଆଉ ହେଉଛି ଜୀବଜଗତରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜଗତ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ତାପନ এই যে ସବୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସଲ୍ଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଆଉ ମିଥେନ୍ ଏଭଳିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ବାହାରୁଛି କେମିତି ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍ ମାନେ ବସ୍ତୁ ଦହନ ହେଉଛି ସେପରି ବାହାରୁଛି এই ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସାଧାରଣତଃ এই କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ସଲ୍ଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ এই ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମାନେ ତାପକୁ ଶୋଷି ପାରନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି ମାନେ ତାପକୁ ଶୋଷି ପାରେ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏହି ପରିମାଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ଟା ବେଶୀ ହେବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ବେଶୀ କେତେବେଳେ ବେଶୀ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ এই যে କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍ ହେଲା ସଲ୍ଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ର ପରିମାଣ ଯେତେ ବେଶୀ ଥାଏ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ୟାପାବିଲିଟି କ'ଣ ଅଛି ମାନେ ତାପକୁ ଶୋଷି ପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଯେତେ ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ସେମାନେ ସେତେ ଅଧିକ ତାପ ଶୋଷିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ରହିଛି 15ରୁ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ 25 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ এটা ଯଦି ବେଶୀ ହେଇଯିବ ଏଇ ପରିମାଣ এই যে ପ୍ରଦୂଷକର ପରିମାଣ ଯଦି ବଢ଼ିବ ମାନେ ବେଶୀ ତାପ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ବେଶୀ ଗରମ ଲାଗିବ ଆଉ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱ ତାପନ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ହେଉଛି ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏଇସବୁ ଦେଖାଯାଏ ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଟେଲମ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ फास्ट इयर मैथमेटिकल साइंस कौन टॉपिक कौन मोर मॉडल होची लॉ ऑफ ग्रेविटेशन केमिति वाक्य मॉडल पृथ्वी और चंद्र रे थिबा ग्रेविटेशनल फोर्स माध्यम रे बुझिबा अच्छा केमते बुझिबा फास्ट हम आंसर जे ग्रेविटेशनल फोर्स कोन बियोना यूनिट आंसर फास्ट को आंसर बियोना ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से अदृश्य बल जहाँ कि कौन दुईटा वस्तु परस्पर आकर्षण अच्छा से अदृश्य बल को केमी देखा तापाई आम कौन कर फास्ट दिया चुंबक नहीं आउ चंद्र गोटे कागज चंद्र कर पृथ्वी गोटे अच्छा जी महाकर्षण बलटा महाकर्षण बल नथा कौन होता चंद्र कौन स्पेस पड़ाता पृथ्वी प्रति आकर्षित होता किंतु दिया जो आकर्षण बल जो से कौन होती पृथ्वी चारिपटे चंद्र गोटे स्पेसिफिक ऑर्बिट घूरुची जहाँद्वारा कौन हो चंद्र आ पृथ्वी भितर गोटे डिस्टेंस रोचे डिस्टेंसटा क्या निर्भर करे फोर्स पर निर्भर करे जब डिस्टेंस पाख पाख बेसी बढ़ला तार फोर्सटा कमिज जदि कमिला डिस्टेंस तार फोर्सटा बढ़ आ दुई जनकर मास उपर निर्भर करे दुई जन के समान फोर्स दुई जन आकर्षण करते किंतु पृथ्वीर मास वस्तु तो अधिक से ग्राविटेशन बेसी आ चंद्रर मास वस्तु तो कम से ग्राविटेशन कम कम अच्छा थैंक यू टॉपिक कौन नहीं टॉपिक हूँ अमावास्या सूर्य चंद्र और पृथ्वी अवस्थिति केमती अच्छा कौन आम अमावास्या है कहूँ ये हूँ मोर टॉपिक तो कौन हो अमावास्या जिते आमर पृथ्वी और सूर्य मझे चंद्र जो गोटे सरल रेखा रहे से समय आम अमावास्या तो
ସେ ଅମାବାସ୍ୟାରେ କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ଲସ୍ ସେଠି ଯଦି ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ମାରିବି ତାହେଲେ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାହେଲେ ମାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ଆମର ବ୍ଲାକ୍ ଆସୁଛି ବ୍ଲାକ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିବେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖିବେ ତ ସେମାନେ ସେ କିଛି ଦେଖିପାରିବେନି କିଛି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି କହୁ। ଏହାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ଅଛନ୍ତି ତାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼େ ତ ସେଇ ସମୟରେ ଜ୍ୱାର ଭଟ୍ଟା ଅଧିକା ଥାଏ। ତ ଯେଉଁମାନେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା ସମୟରେ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇକି ଯିବା କଥା କ'ଣ ମାନେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୱାର ଭଟ୍ଟା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତନ୍ମୟ ସେଠି ମେଥଡ଼ ହେଲା ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛି ପିନ୍ ହୋଲ୍ କ୍ୟାମେରା। ଆଚ୍ଛା ପିନ୍ ହୋଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଆଲୋକ ତ ସ୍ଲୋ ରେଖାରେ ଗତି କରୁଛି ତ କେମିତି କାହିଁକି ଗତି କରୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ପିନ୍ ହୋଲ୍ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦର୍ଶାଇବୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଝରକାଟା ଦେବ ଆଚ୍ଛା ଝରକାଟା ଆଚ୍ଛା ତାକୁ ଆମେ ପିନ୍ ହୋଲ୍ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବା ଆଗେ ପିନ୍ ହୋଲ୍ କ୍ୟାମେରାଟା ଦେଖିବ କେମିତି ଗୋଟେ ହଲ୍ ଅଛି ଛୋଟ ଟାଇନି ହଲ୍ ଅଛି ଅଛି ତା ଭିତର ପାଖରେ ଗୋଟେ ସେମି ପର୍ମି ଆମର ହେଲା ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପରଦା ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଅଛି ତା ଭିତରେ ସେଇଟା ଅଛି ଆମେ ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଝରକାଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଝରକାର ଇମେଜଟା ଦେଖାଯାଉଥିବ ଇମେଜଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଜାଣିପାରୁନି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଖ ଝରକାଟା ଏଇଟା ଦେଖ ଝରକାଟା ହଁ ଦେଖିଲି ଝରକା ସେ ହୋଲ୍ଟା ତ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଏଇଟା ହଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ଆମେ ଏଇଠି ମେକାନିଜମ୍ ଦେଖିପାରିବା ତ ଧର ଏଇଟା ଅବଜେକ୍ଟଟା ଯେଉଁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲାଇଟ୍ଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହଲ୍ ଦେଇକି ହଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଯାଉଛି ହଲ୍ ଥ୍ରୋ ଯାଇକିରି ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇକି ଆମେ କ'ଣ ସେ ପରଦାଟା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲୁସେଣ୍ଟ କ'ଣ ପରଦାଟା ଯେଉଁ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ତ ଇମେଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଲାଇଟ୍ଟା ଇଫ୍ ଲାଇଟ୍ ନଟ୍ ଫଲୋ ଦ କ'ଣ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ପାଥ୍ ଯଦି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସରଳରେଖାରେ ଗତି ନ କରିଥାନ୍ତା ତ କେମିତି ରାଣ୍ଡାମଲି ଗତି କରିଥାନ୍ତା କ'ଣ ସେଇଟା ହଲ୍ ଦେଇକି ଗତି କରିପାରିଥାନ୍ତା କି ଯଦି ରାଣ୍ଡାମଲି ଗତି କରିଥାନ୍ତା ନା ତ ହଲ୍ ଦେଇକି ଗତି କରିଲେ ବି ଧର ଇନ୍ କେସ୍ ଗତି କରିଗଲା ଥ୍ରୋ ଦେଇକି ପଳେଇଲା ସେଇଟା କ'ଣ ଏଇ ପରଦା ଉପରେ କ'ଣ ସେ ଇମେଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତା କି ନା କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଏଠି ପିନ୍ ହଲ୍ରେ ଇମେଜ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ବୋଲି କରୁଛି ହଁ ତ ଆମେ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର କ'ଣ ଆଲୋକ ସରଳରେଖାରେ ଗତି କରୁଛି। ପିନ୍ ହୋଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି କ୍ୟାମେରା ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।